isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Musaisia ni na ukedia ni sielilika mwendo wa saitatu sia wiyo masama sio mavika mudhoche ndini wa Vilingi Wa Mauvoo manyedie Mauvoo alatuinamo kiwioni cha umundi Sharondida nukutwalulila Mauvoo kwanzia ya meko. Nito Faith MAKENZI wa mutunga na a nikati wa alatumanengete uito kiwioni cha umundi. Alatukumbanesye ne vamwe na Kalonzo Musyoka kuweta kana nonginya serikali ya Kenya Kwanza ikalungwa unduvailite. Unenanya wa bipartisan ni wailite ya siumunini wa governor county ni ya Masaku Francis Mwangangi. Wauni wa uteti wa Ukamba ni wiva nindini wa Kilungu ikumbi ya siasa. Na serikali kukulwa yekiepatani uemi wa maembe ile mbetani ya Ukamba. Vilingi Wa Mauvoo. Musaisia ni na udhocha na tuyati ya ni andhini wa Facebook ni Mutongoi TV. Ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka ni waendea na kuweta kanangaliko ya uleni kuendea na ulunga serikali ya Kenya Kwanza kuikidhia ni ya bukuma mwenendi undu vailite anini ya kuya mwasuma ila yenguni mwingi ya kati ila ebigete chadini cha mariko na vala Kalonzo ukulilie mbaye ya Mukamba kumukwata mbaundini wa walani wake wa kwenda kuita kibila cha Usumbi mwakani wangilili na miongweli na Mwanza neto ile kwatiwe mbauni seneta wa Kitui Enoch Kiyo Wambua, seneta wa Masaku Agnes Kabindu na muyumbe wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu kati wa Atongo Yangeli na Musangi no kutobingu ya Vilingi Wa Mauvoo. Onene yake athini kia mathiko tuini wa mwasuma wodini yanguni ni muingia kati Mutongoi uwa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nuweti kanangwa ataniyo ya Azimio taikuendea na umutetea mwenenzi ni kenda garama ya mekalele theswe. Niye kwa oda nduka aetekeleo dhiko ndiziwa mayano niye kia ungalikwesu anambie nduka kwa atane na ndoazu nendane wetu neva nundu andoazu mailieta Kalonzo andoazu ni tofauti kwa unenyu kwa atanai enda nai ukedwa yu Raila niwe president Kalonzo prime minister yuba ikana kangura kedhe hako odhi kuiva fees secondary school tunawete tu lakini wanateka school wanaunga dhoa wendeta yulu lakini ngaine mosio yukwe na nyunyi kanativu tunaite nyunyi tanamba kulikondoweka bai mambe ovezia dhoa waunga veondo na muno amasia makuya Biblia nzu na maeze Biblia ndiye wanze. Seneta wa county Kiyo Wambua na kenukulise ndongo ikwatane na muno kumele mbetani ya Ukamba kithitonika kuikithe kana utongo iwa Usumbi ni wakwatika na ile mbetani mwakani wangilili miongweli na Mwanza. Tubikie pate leader ni vinda ya kumbania bai ya Mukamba yonthe twanene na wasia umwe tauniki ivyonthe atongoi onthe ala mekuona Ukambani ala matuende ya useo ala matatuende ya useo ni kondo wa une wa siana sito na une wa community ito ya Mukamba ivinda ya Mukamba kunena na wasia umwe ni ibikie nunu tuyama kunena na wasia umwe anduma itu na biongo minea. Some of us are very serious. Nye the Senator Enoch Kiyo Wambua, nye I am very serious about kukita Usumbi wa Kenya 2027 Ukambani. I'm very serious about that. Lakini ninyoka na party leader na labda muliongi tuidioka tuitonya. Nendetele kwa tuomba uni seneta wa kaunti ya Masaku Agnes Kabindu. Nondo dokwata na sia onande sianza tiwomba ito na mbwa kamba bebinda tuembidwe nebu niye ya 27 kibila kecha tubetali tuikake kwa taingi imwe wende baito nanyako ntia siasa za Masaku nisembanye na mheshimiwa Kalonzo kila bandu wendete ditite kibila cha 2027
Nimuombete kila mbaito. Ndongo ya kaunti ni Erin Kasalo na kenu weti kana musimamo wa ndongo iseke makini kana sava sele no vingo na asia sava vingo ni lazima sava yekata sato di maandamano ni lazima to di chaune Tuesday kana wakele tunaye katika maandamano zuni na nyue tia gazi munomo thinyozu nondo tunaisia tuithe na bipartisan kana moneni kenda tuone mwelekeo undu nzino ya ilothi lakini ngalesi wengi wethe ina ngui yete andu amwe methwe katika moneni na mama ile kwitha me katika timu ito ya Azimio utwenda kwasia ithwe tungamite na Kalonzo wa Musyoka na twasia kana kabisuko ka kukeki waku rezuni kabinguwe tumanyola wasindie no koninge na maundu masovwe kenda Kalonzo wa Musyoka etia usumbi 2027 wese kwithia kurezu siengewa kana mwasi hata kuma mwasoma wodi ni angude mwingia katika mtini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nelina Musangi. Munini wa Governor County ya Masaku Francis Mwangangi Kilonzo niwenda atongoi ukalikoni wa ulei na ula wa Kenya Kwanza kunenga mwanya nzama ya bipartisan wa kutuaisia unianania abandu wa kusukumia maandamano kwithiwa Mwangangi elesia kana mikululia kana mukululia wa maandamano nukwendea na unyamasia ukwati wa bandi ya Kenya na enendi kwema kuthukumwa undu vailite anene ya kanisani wa Katholiki wa Ikawani ulawi bota ni Masaku. Daniel Mongela H.A.D.N.I.K. unatomba ni senge waino. Kanisa ni wa St. Archangels Ikawani katika kai ukamba wa Masaku. Va munini wa gavana ndani na chathini cha kusanga ilovia sia kwa kai kanisa yu ya Kikatoliki ni wale sekanangu usanisyo ila siende na kuhusiwa na maandamano ni maende na kuete ukuno munene kwa enendi. Maandamano imekuwa. Maandamano sio mbaya, katiba iko. Lakini kwa sababu watu wamesikizana pande wa serikali, pande huu mwingine walete maneno ya bunge iongoze pale. Wewe leta watu wako na wewe lete. Wamefanya hivyo. Upande wa serikali waamini bunge. Upande huu mwingine wetu wa Azimio tufuate maneno ya bunge. Vanda kulia tongo yukalikoni wa Azimio nola wa Kenya Kwanza kukithikana ni makwati ene mwana kunenga uthei zama ile inolo tulwesia kutwaisia unenania kana bipartisan talks nikenda itone kuete umwe na kuete uyanithio katiwa kaliko wolei nola wa pinzani na serikali kuthukuma imwamba na kuete maendeleo kwa enende alama na kuniekula. What is happening currently is not right. Hii maneno tunafanya hii kesho turudi kwa nini? It is a costly affair to this country. Kwa sababu zile takwimu tuko nazo and wanangoja you can go and check. We are losing as a country to other neighboring countries. Investors are running away from this country. Sasa tutakuwa kila baada ya miaka 5 tunaingia kwa msukosuko wa kisiasa. Tunafanya nchi yetu huko watu wanaona ni kama kuna moto unachomeka Kenya. Hapana, kila mtu tukue na heshima na tufuate ile maneno ya bunge. Tupitie, tuaminiane pale bungeni. Lakini hii maneno yende hii, sijui tuamke tukimbie. It is costing us, and in another few years to come, we will now account for what we are doing as a country now. Sisioni uongozi itakuwa namna gani? Sababu hao wanasema hii, hao wanasema hii. Sasa, so I think Ngunga, let's speak with one voice on this. And I support my church, Catholic Church, and the church in this country. Sasa tuliwachagua waende bungeni, waende huko, na waongee huko, na watuletee. Hii stories zingine hatutaki kusikia. Hii maneno ya watu kukimbizana hapana. It is so sad. Mtu angekuja hapa, tulikuwa na gavana wetu ni mmoja wa wale amekuwa akienda kutafuta wawekezaji wakuje katika kaunti hii. Ndio watu wetu ambao wanashinda wakituimbia ng'ombe zetu usiku hapa. Waachane na hiyo story wapewe kazi. Lakini mtu unaenda mnaongea kampuni kubwa inawaambia, "Ai, hiyo maneno yenu huko Kenya mnakimbizana usiku na mchana."
Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kumava kanisani wa St. Archangels ikawani ulaiva kathika kai vota kauntini ya Masako. Musumbi William Ruto ni wonekete aende na kulicha atongo yangi ndini wa silikali onakwithiwa mbai ya mukamba kwa banene itakwa kana itamu kwa tambau ndongo ya Azimio Raila Odinga usa kwa nini unathelile atongo ya ma ukamba ni mawetete kana imekwithiwa maithukuma na silikali onakwithiwa masakuitwe ungu wa ngwatanio ya Azimio wo uni wa mbai ya mukamba wiliata maunduni ma uteti ni ndini wa Kilungu ikumbi ya siasa na Benjamin Mwaka. Nyimbe wanana kuma President William Ruto halika usumbeni makina make meukamba ni maende kuonekana nesa ondu kunatuka mesani nene usami wa serikali inatongo ikauta kumo kamba ma minister ma PS onanini wa minister Kaz maofisini maithio bodi ni sia serikali sina kamba kauta mamitoke eneo nona imunini wa governor county ya Makueni Mwandu Adelina Mwau na munyanyo wa tena wa President Ruto Fred Muteti alama nolotile ni President Chumanike kulika bodi ni kathukanyo utena ke yumo yumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka Kawaya no mwandiki mukwatnithia wa chama cha UDA Ndinima. We are going to paint Ukambani yellow. Wakamba wameamua kujitoa kwa minyororo ya ukoloni mamboleo. Chama ambacho tutatembea nacho kutoka sasa hivi kwenda na mbele ni chama cha UDA. Kwa kwililikanya ni kana miana hii nenganito kwa ukamba o President Eseneza kana kula ni betu ukamba wa mune kakundika ni nika kula sionde valai uluwa na Raila Odinga otitini wa Azimio vindane yu hakwatie kula be wa ngilima na Mwanza na miongo dhambatu na ke President William Ruto akwato kula ngilima neli na miongo 5. Our projection as a party is to score more than 70% of the total votes cast in Ukambani, and if you don't believe this, watch this space. Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka haiwambe kutavya silikali o yukana ndena wendi wanavanini wa kwenye na silikali na kana kava kwekalangalikoni ole miaka ina itialite. The leaders in Azimio Oka are not interested in any jobs whatsoever from the executive. We basically said that 5 years is a short time and we are going to serve in opposition the best way we can. Nakuka kuvikia o Kalonzo ni uende kulumilelia mwana wake ngwatanyoni ya Azimio ena wikwacho ndino evindete ya sayukite ndongoi ya ngwatanyo ile la Odinga na ulamonga mite mumo nyuvanine atatu manene mavitu savali ni kumwadhimia kula siake na wadhimo wa kivila chosumbe huungua tikitu Azimio kula ni siya mwaka wangilile na miongwali na Mwanza. Mimi likuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Lakini sikiza kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Kuja hapa ndugu yangu. unyuvani aungamana itu kwa ODM katika code 2017 edho abo yengi imwe mena NASA na endi 2022 ibo yengi kwa Azimio ni mutongo iwithitwe museo ni mutongo imwikiku ni mutongo iwithitwe na uwo wa kuungama imwe na Raila Amolo Odinga 2027 ni nisi kana Kalonzo wa Musyoka na mwanya munene wa kwithwa ongamete mwanyani wa kwitia usumbi. But I can assure you, Honorable Kalonzo, that your stand with Raila will not go without a reward to you. Ateo andani ma President William Ruto kamba methitwe mathumia ukanyo muvyukwa ati imangwatano ya Azimio kamba kana male ya kuvindu kana ivinda nimeikala kivindune miaka ingie 10 maiwatakana vayingo mundu wina maso makumumia kivila ni President William Ruto oyu kana onakula ni nene sukite ngilile na miongwale na Mwanza ikulela yingine onakase ni wathuke ya mundu andu alama Raila ni okune ya mundu zikula tuibika mwezi wa next year
mwako na next year uketha poneke onesa ukeza kwithia ne poneke kila kitoneka na kitatoneka na ina ODM na ina Wiper na ina Ford Kenya 2013 siama siana tale kuambi 2017 sioka inya ANC Ford Kenya Wiper na ODM tale kuambi Yetha ANC ndi boy Ford Kenya ndi boy Nethani Wiper na ODM time we sinya no sile ODM we support yule kwenda aje kiondu kwenda wathi no ula obala Raila wisila election ya thela no wange meisila ni ikumbi la siasa dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumafahamu sini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka Kukwatiania kwa gavana wa Masaku na serikali ya kati kuina kielelo kana kieleloni cha kwete uthukumi na maendeleo kwa enendi nindeto siamunini wa ndongo ya ala aingi mbugeni ya Masaku MC Watala Jackson Daka ula wakusia iseso ya kusiucha mulati wa ndoboi ya siamama kuya katine matungulu iseso ye yatwaiwa ni maobisa ma itasia Kenya kana KDF anamatumitwe ni serikali nene kuthayucha milati ya ndoboi kenda kauntini ya Masaku amwe maenendi ma isioni sia katine mangaoni makuli sandi na kainde ni menda atongo ikwende ya kuthukuma bamwe kutethianisia kwete maendeleo kwa mwenendi Boni Mutesia ni mwandiki witwa Mauvoo na serikali nene ivania kuthayucha ndoboi kenda kuma kauntini ya Masaku sikwatiwonya ichakiwu evondo ya siamama kuma matungulu kauntini no ya Masaku Vilingi Jackson Daka kichumene tunangwara nionzo kati wangawa na kauntini ya Masaku na serikali nene project ino itumika imembeza siya siunenganitwa ni national government president engwata niona governor witu governor ni wandia mutavia kiyo na makwatiania project hii isogwa ni national government kwa uba mradi sponsored ni national government ile utongwa ni William Samoei Ruto kwa wabina kukwatana na serikali nene aandi matunda amwe maukwatana na serikali nene ilo naendie na makwatiania na Ruto ini fruits imwe sio kwatiania na serikali nene ndo yino yethe twitethia enende ende kuvikiana kwanangwa na ukwama kwa miaka 3 valale tethe inenga enende matanyiva ngilio mwana mana 5 kuma isioni sia kaende makule sia nthi na katine kauntini ya Masaku nundu kiuki kiki sia mama ni kiu kiutethia ekalia ingi more than 1500 household na kiuchuki na miaka karibu 3 no mundi dream yacho niyoneka kwa vindane yumulati wa kiuthukuma enende mavama watatamethio maitumia kiukuma makambu nene makiene kana kutumia kiukuma kunduni kungi kila kitonyethe wa kicha mbesa mbingi nangi kule ukwata kiukiso cha utumia kwa wima wao wamwe ndo yino yenziwe through child fund mwaka wa 2010 na ende chande ona unyua ngina 2010 2020 mwiwe 10 niweja vandalize iwe na cha kaunywa kume vinda ne yu area yo onde nyusa kiucha private na kila kithe ki expensive muno kwa enende ukethia mutungi mo wa 20 liter wete wata silingi 10 nunu ithite tu etinya sigo cia maimane na ingi cia private companies lakini umundi nitona kiuki isogwa na ndo ama KDF ukicha vandalize iwe nandu alatitesi eimu yoya imyau na alatitae ndo mana eimu yoya imyau nundu wana mundu kuwananga kiwu na azungu maazia water is life imaanisha kana ni wananga thayo wandu ama kwa tamba unia tongo ikuma serikali ni sia mutioko na serikali nene kuendea na ugunena na wasio umwe kuthengeze maendeleo kwa mwenende na ende kuveta nguza nisio nitameye kuona some of the benefits ila ithie taya kalima kutala wote tekwasia kana kembwe mheshimiwa witu ndena ngwara nionzeo na tongo ya langi tindu ate isiona Jackson Daka nwamenda enende kuendea na ukwatamba umilati yonthe kana mwala nyuma serikali ya kaundi ya Masaku oro endea makule enende na muno alama ungamite milati ifothanyo kuendea na umesuvia kwikiria ni theo uniko kwi enende zamele na sakuwa basi ya mama ni community ine ngonda ya ni nengwa madate yungamia kiuki na mundula ukwananga pipes kana ukwarondeka kindu kithuku chananga project ino nugosewa atwa kali sana kaundini ya Masaku nyeni tobo ni Mutesia
Ndi musesia ngewesu ya boni mutisia ituto thiumoni wa natikanini thini wa Vilingi Wa Mauvoo kathibasa ito siokethete. Uteti ni kuibwabwania kana ni undumwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata niena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics they have their way. Never had such peaceful elections here before. We are one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulitangie wamanya i nasio i no siesi. Nake ukobele katikati nyukusa sia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda ngoni ya kula ndio gavana wa Kenya. Maobenduku alame kuo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli siombe ni undumwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered anality. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende kulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango nimumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Itracom Fertilizers Limited yikuete Fomi Fertilizers ni fertilizer ya kiwango cha yolo kondwa kuongela ngetha yaku na thowa wayo ni wianeye mubuko waku. Fomi Fertilizers iseobetwe na minerals kilungu cha 50 yulwa yana na puu wa kawaida kilungu cha 50 yulwa yana kondwa kusobea mawithululuko kwa ilia lato wa muthanga na kuolanga acidity muthangani na nosikiwe memeani yonthe. Tumia Fomi otesha ibindani ya kubanda na Fomi kuzia ibindani ya kuimea. Fomi Fertilizers siungua mubango wa subsidy ya silikale vikame beane ya National Cereals and Produce Board uthowe kwa thowa wailetwe kondo waku na uyongela ngetha na baita waku kwa vombe yange kuna simu nambane noti mwonza imwekenda ile 5 ile 6 mwonza 6. Form ni Fomi Fertilizers. Mazpoa nithiya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulu kuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiya isovyu na naujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya mazpoa wiyone kivothokanio. No kwache thiya ya mazpoa ndukana ila iva kuve naku wholesale kana ndukana nene sia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe. Maembe makuma county sia Ukamba ni matalika kati wa maembe alama silvio na memoyo kati wa alama imawa bandhi ya Kenya. Indi ona uwewo ni matia muimi wa mo alala kitwe ngusuni kwa kukwata wasio. Ibinda ya kumadhosi ya kumana na kulikilwa ni angangania na alama bawa maembe asu kwa bawa wakuita idheka na kudhiku madhosi kwa lato munene. Sio silikali sia county wa Ukamba sikite mawalano meba kutangia muimi wa maembe. Mwandiki wetu wa Mauvoo kwa kauntini ya Masaku Daniel Mongela watu manisia ngewa ye mwanya na ila umebatisite yembe dhabu wa Ukamba na ki kilungu chake li na chamudia
Change waino. Otundu na kwathiite kilunguni chambe yulu wa wimi wa maembe vaile mbetani ya ukamba valatuonie kana thina munene wa aimi ma maembe ukambani ni kusisoko ya ngitha yo na mathina angita maembe mo kwanangwa ni inyu undu mwana ngangania kulikila utandithio su wa maembe. Tunethiwe tina thina tilo wa maembe ni mbroka ile inathawana shilingi 3, shilingi 4, shilingi 5 na uwe kama sabu gezethia farm produce cia gwila wata unit cost si mbesa ile wigete muno wigete fruit fly traps nukunete ndawa abengine kuseete na mbesa gezethia yu tunakwata kendo iko tena challenge kimu imwe la itwanangia maembe muno na lituthethe wena andu ma massive ma subsidize fruit fly traps ma tutho tume shilingi yana na matwete kama kama shilingi 300 na matwete wende anita iteka eradication ya fruit fly trap fly hizo itutonangia maembe. Uvathukanu na vaumbe ni ila maembe manathukia miundani na gutia aimi maende na utalania wasio yu ni uvucho kwa aimi ma maembe ukambani ichina waiwanda kwa mbililo kauntini ya Masaku vala aimi matona kuthosya ngithayo ya maembe vate kulikilwa ni mamburoka na kutania matunda mawimi wo. Ondu Alex Muli ofisa munene wa kiwanda kimwe cha usovesi endu ila siumana na maembe na kuongela maembe asulato ukuelesya. On the fruits and vegetable value chain, we do value addition, which is basically drying of fruits and also drying of chili. Company basically operates on the all-inclusive business model whereby we work with smallholder farmers who produce the fruits for us, and then we are able to pick the fruits and then process them into mainly dried fruits that we sell into the retail and also into the export market. While also we sell the chili, which goes mainly into food ingredient companies. Yeah. Tiyo uoka ni wandai onamone matethekete kwisila kwa ngwatanio itesi ya kisilikali ta Markup Kenya ile ina manengete ivuso ya kutambuka nthisia nza na kukwata utuika wa utandithia wa maembe na kukwata soko ya sindu ile isovo kuma maembe ni asu na yo silikali ya Masaku yende na udhocha atandithia kuma nthisia nza alame uko kwatia ni anaemi asu that are going to help our people on the ground. More investors. Please, I'm sure there are more investors. We don't only grow mangoes in Machakos County. We have oranges. The best avocados come from Machakos County. You go to the other areas in Kenya, they say they want mangoes from Machakos County and they want avocados from Machakos County. So we managed to participate in a visit sponsored by Markup, that is to Germany, Berlin, to attend a trade fair. So basically that was to help us connect with buyers, especially new buyers and also existing buyers, and also be able to learn about new technologies, new processing and innovation basically when it comes to food processing. And we participated in that week. It was our whole week's event, and we came back. So we've managed to establish contacts with new buyers that we are talking to be able to work with them. Aimi ma maembe kuma ukambani onamone matethekete na masomo vala makwatite utuika waki umunthi wa kumatethesya nimani ino ya maembe na kutuma maembe maukamba kwitha matona kwitikila sokoni thianzi cia nza ivo nthi ya Ghana kati wa nthingi cia Ulaya. Matwitie na mai matutini Masaku matutini ya maundu maingi undu twaile kusuvia maembe maitu undu twaile usuvia ona thukumia me ubandawa ondu twaile umasuviana na ndawa ika makwate ondu twaile kusuvia yembe thikethe thi contaminated nondu yembe thana ndawa na ke ndawa ka thulu mundu loka ya yembe na ndu isenu kwa uo we muhimi wa mbesuvia na isuvia mundu longi ukayembe usuvia mundu lokuma mundani usu. Work on reducing post-harvest loss through value addition and just making sure that we're able to process as much mango as we can within our farm and working with outgrowers as well.
So we are on the trip to Kenya with the UNIDO group for market linkages and to see opportunities with Kenyan mango farmers as well as Ghanaian mango farmers. Matambia mamasomo kwa aimi na ene Iwanda makunito kundu wa kueta na aimi kuma ukomboni wa kukwata wasio uemini wo na kuikithia ni matane ya matunda mayute ayo otondu maina Karuiru ukuelesya. For exporters to Germany to the fruit logistica trade fair, and the purpose of taking them there was basically for them to get market access. The fruit logistica is actually one of the biggest trade fairs in the world. So they went there and met potential buyers, existing clients, and the idea was they can be able to, one, increase the market with the existing clients and to meet new potential clients. And we are very happy to say that when we went there was a lot of discussions and meetings, and from the feedback we've gotten from those exporters is that there is a huge potential for them to start increasing their exports because they got new buyers and the potential buyers as well. Some of them have confirmed the orders, and we are happy that the purpose of the market access. Kondu wa kwekethia aima maembe ukambani wa Masako ni masuve kika serikali ya kaunti ya Masako isila kwa muvea wa utandithia onayoni yende na kwekia mawarani makusovya miao ya kununga utandithia wa maembe nikenda kwekethia aimi onamoni matetheka undu Simon Kitheka ofisa munene mukuma muveani usu wa utandithia ukuelesekana serikali ya kaunti ya Masako ungwa utongoi wake Mwandu wa Winyandeti ni yende na kwikia mawalini mako meta na aimiasu ya Masako nizo yembe ilesi wakukena na ila mwiwe kana nitiende na umumandhi ya market tienda umumandhi ya market na ila mwiwe etu usobia policy tienda usobia policy kenda farmer ako ka kudhowe wa direct nitiende na unena na many companies na ila timbwe na quality nundu nitu ushirikiana na Ministry ya Agriculture kenda take quality ila yende kani kepis food traps ila selo ikiwa kenda wize ya maembe maitu tima tone nundu maembe maitu membo ya mema sio na mapokoro maitu maembe mema sio kwa farmers ivye katika serikali ya Wavina governor Wavina ni tienda kusobia policy ila nzio kenda wize ya ni mwakwata faida wa wimi wenu niwo yembe ni thavu wa mukamba indi ethi wa matambio makutethesya mwimi kuma ukomboni wa mambuloka mayoso na mituki ni vatoneka thavu ukaete nthoni na kutwika ntheko kwa mukamba nundu ivindani ila kwi wingi wa maembe maketha matatona kuna mbai ya mukamba ona vanini. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuma kauntini ya Masako. Enendi kuma mutendea ila ya Kitui cha kati ni mamienda serikali ya Kitui ilikile na kuungamia mikululia ya utabi wa kithangathi ulawende na ukose wa kisioni kiu na kwananga malelu bamwe na musikwithwa itwa kiu kwa mitoki kumana na utabi wiyulo wa kithangathi wala matelemia kana mekia wia ethi wa serikali ya Kitui ndikila nimekosa matambia makusia utabi wa kithangathi mbusini ila si isioni isu. Onesmus Chalo nwabika kwa na atoma nisangewa ino. Serikali ya kaunti ya Kitui ya kulu ilikilele na kuungamia mikulu ya utabi wa kithangathi la yinde mbosini kivathukanyo wa kaunti ya Kitui na kwete mwa wake wisio ni kivathukanyo ukuli upo mwene enendi makizio cha mutendea kila Kitui cha kati na vala utabi wa kithangathi wikathi ete muna vala maweta kana kithangathi kikite thasia enendi makizio kiu indi ni amama andu ala mauthosi kithangathi kiu mekulia serikali ya kaunti ya Kitui kulikilela umundi kama nonge nane ne abo wa kithangathi pandu ni na mfentu kimutui ila twethia ngali mwe kitaba na twa mililinga ila ye katukutuku twa maya mekasho kithangathi ni jikutaba twikula serikali tu ya account masie muno matutethesi pamoto pamwe na mwamba na community woze kwithia ndo uzigiro wathile kithangathi pio patio pathei muzi wa mutendea woze kwithia pa imo no no kithangathi kwithia kitaponika na ndo mitu paka kwata akibu ebinda ya thano ngombe zitu kanusa akibu kisio ebinda ya thano nundu miaka ile tatu nzelu kithangathi kinathile na mbua ngangino tuwesi kithangathi njende no twawa osini kutwikula sia county government ne kana ilikilele panene woze kwithia ala makitha meta bakithangathi thani no liao ne thano kutaba ne thano community
wati kithangathi chunga mutendea kutavwa enendeani matelemea kuyosea matambia mokoni ethi wataviwa kithangathi ndu evikiana kuunga mwana kwithia na mivango misio ya undu kithangathi kiutabwa miweta mota me muisioni wako kwatu ni mawou itina wa maloli aya kwitanga mauta mbusini ithi na ila ni muisio kwa wima wo wa mwi kithangathi cha basi ongila especially mutendea kithite kina mathina na kina mathina twima na undula kikwanga wabe andu mena mayadi kusi ongila matumi ya kithangathi chukitu kwa thuku matumi ya kithangathi kitu nai na tae kalima kuno mutendea twithite twikulie tutonomina atangewa ya kithangathi na twasia no twibanga taala tutetheke abu kithangathi ni nundu amo mitu tutaba ibusi tu sini na nzia situ ni ciana ngwe ni maloli ala moli kithanga usini kukua kithangathi twasia ni tukikalanzi tubange ondulo tutete ya kithangathi na twaka map na solution ya tumbaneta community ndu ithia tuno yeni ni kunyo kibuke na diesel na kuwa nundu achao nundu wa mutala makwiteka kumbe usini o kabindani kuna kimotandithia Augustus Chalo Moli ni waweta kana ndongo ilanza kwesiria to ikileli wataviwa kithangathi heiweta ni maile kwiyumile na kunene wataviwa kithangathi no kana mwenendi wa kaunti ya Kitui vigena kwetetheka na kithangathi there are other elected leaders maile kwitha mekulia about sand illegal sand harvesting in Kitui on the Kitui makilitiki question ni andwamo the to elect kwambia MCA mbiga governor komo benefit kithangathi nichu kobe benefit through illegal harvesting ya kithangathi nundu even my benefit maile kutujoin ili enendi ila to question ila to kwasia vai mundu umwe waile ku benefit through kithangathi ya Kitui kithangathi ya Kitui chele ku benefit mwene ndi wa Kitui Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui na Onesmus Chalo Mana ma athaithi kwi umundi ni mabika kwa wingi kanisani wa Pastor Ezekiel Odero wa New Life Prayer Center and Church ulawi Mavueni Kilifi County kwa ebinda yambe kuma ila kanisa usu na mbite ubingwa ona uyobo ni masenge yebo kwithia kanisa usu wina maobisa mabolisi alamesi te kiwanza cha kanisa usu miangoni ya kulika na bala matanabiki ya kulika kanisa ni usu Caleb Chalo ni mwande kuitwa Mauvoo Muthethani wa wachumwa kioko kuya Mavueni Kilifi kanisa ni wa New Life Church International wa mutavanya Ezekiel mana maene nthini methe ya maofisa ma polisi masiye mundu yonthe kulika kanisa ni undulo tumione na nyamuvyu kati wa maloya ele alamongamie mutavanya Ezekiel na alani Cliffo Mbeta na Danstan Omari ama kienda maofisa ma polisi kumanenga valua wa koti ulo kuona nyakanama ya elete kuthaitha umundi ndini wa kanisa They don't have any written notice either from the area sub chief, either from the area chief, either from the OCS, either from the OSPD or county commissioner or the inspector general or the minister for interior or any court of law in this country. The procedure to communicate closure is by a document legal with a stamp of the coat of arms of the Republic of Kenya. Kuzuia hii gate kwanza ni makosa makubwa sana kwa sababu hata ile order ambao walikuwa wanasema ya kufunga kanisa, order ya kufunga kanisa hailetwi na mdomo. Maloyani matulile mutema ofisa ma polisi kwa kwenda uthio vathukanu na katiba kalake thaka nengete mwenendi uthasio wa kuthaitha kukutana za kuja pamoja za kuabudu ni right ambazo zimepewa na constitution kabisa. Ukiweza kutaka kuzitoa lazima uende mahakama na mahakama ikupatie barua, lazima uende kotini. Kwa hivyo hatuwezi tukakubali. Tutatoka hapa na tutaingia. Tumeelewana? Tutatoka na tutaingia. Hizi hawezi hakuna mtu atafanya chochote. Hakuna tirisasi, hakuna nini, hakuna tia, hakuna. Leo watu wale wanaingia waingie kanisani. Ule watamzuia wamzuie, wewe unaenda wapi aseme. Sisi tunaingia. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Etina wandateka nguthu ya thaithima kanisa matongoni mutavanya wo Ezekiel ne matonele nthini wa kanisa una kuambisia thaithi vatenzika etina wa polisi kwema kunengane valua wa koti
andu ma bodaboda tuktuk na twai matatu mewiyani kilumio maende na kwete andu kuma kundu na kungi kuka kuthaitha kanisani u. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Wa Mauvoo. Ekali magisio cha Ngoliba ila irika ya umiloni wa Sua County ya Kiambu ni makwata uniko kuma kwa kikundi kimwe kiyita Salt of the Mountain wala makwatie makwasi makubanda nambe wa metengili umwe kubanda ibindani ya mbua na ibinda yesilikali ibangie kubanda mete bewa bilioni 15 kubikia mwakani wangilile na miongo 3 na ile. Nene ndiye lobi na kwatia nena nana wa ameta wa muno wa kima kana Salt of the Mountain twa kwatia ni atuge tumwete miti no kwasi tuwande ko kwito negatu ni banjensa nunu kaza kitu kya utothenia ni kusembania na kubanda mbemba na ko kwito kwina thano mbemba ikatilo bando sikabitu nenge ngombe mabia twananga ngombe mabia siana twisinenga ki bado jona ngasiana ende kwasio onokatila babo luka nenga mboi kila kina koko ungu kesa wa nando ko juke na kuku ungu tukanenga asiana sito kana tiwo ko ndio kina tumia ne inume na Messi liasu na neta nana wa tukwatianie tumwete okwasi na miti nondo na ni ona mwadindake balone wa mutinda taibandele monde bai munne nuenda kana we nuka kwa kumusie ukona munne bando othiomwa kana tiwo ando maito na ila twaseja bado silimbi kansebe ona mbwa yo mwene etikila kondo kwemete kone ngwenda ngoli baito twabanda mete tayo mutho kana mete memea ngiliomwe ngaya tutethia ngiliothe omwe nitunengane no mibanda na ika kwata twaja wada mete mana kenda thiro thinga wada ngi mana kenda na thiro thingi mana kenda tutatu mete mea ngoli baito nandu mayuka maiga managa na bado bakanire no kamba magoka makona tamabi ko chambuo kila metha maumete kana ti wandu baito ko kila komokolia mwita asiei na kalima ngoliba ne moi mubande meteno na moi meisia no mwa mebara mwa meisia no ya mana toeka na meteno nelikete ngalama ya ando nye na nanawa nikana bike bandu beba okwasore kana umekolo umete obike koko otomete ngalama nene muno ende ngamwa ngalama sunde nondo na ndie somya na nenu nono nywe mwanene na lazima kwa menumba nange sotuka na mwinanza onakone onanza Musesia ni tu kwamba kosa udhumo dhini wa Vilingi Wa Mauvoo na tusioketheti. Itia kamba nitwendete muno kwikia ngwasia kithuma kuseugia sindu situ na kithuma jua mbea unyameti dukanyenda wa no kili waitapakana wethe kana aiti ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nijao kitumi aende aitwa mundu ayoka aithambia musi nijo keta kitangona aithambia musi ozu asindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwa kionzo viki kutumika kwa kia yia kikatumika kwa kia leo Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi yikala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolu na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana na no twisionesa mauni mo mekuthi mundu umwe
ane wiki ya sia ngobeno ekilui ndakwete banda Lewa no vindu ya namba ya simu. Ungi na kei ane wiki ya asia ati mapenzi ni udhaithi wao imuni. Ona kiumete kliniki. Otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa. No woma vinda mabata media wa maende na kutukwata vayu luwandi. Ni kwithia wana vinda ya kutana na vinda ya kumeta. Maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni buso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulongalia kiinga wala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uhosia na ciena uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliko, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthoke maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe muka wa munini wa Musumbi Pastor Docas Rigathi ni waweta kana nonginya athosia mandawa sia kumila na nzovi mbatane makose wa matambia alama ilete na kwenana na meo anene ya kanisa ni umwe musini wa Ilobi bala Docas waweta kana athosia mandawa isu na nzovi ni maende na kumina muika wa uni. Those boys you see there, if you want the security of this nation, get them out of streets. If you want the gender-based violence to stop, get those boys out of the streets. If you want teenage pregnancies to stop, get those boys out of the streets. Validate their dreams. Give them hope. Lead them to Christ. And that is the future church. Those are the future missionaries that are out there, lost and living in oblivion, rejected, without anybody to touch them. And when we pass by, you see them. And because we have become the living dead, we don't feel anything. You see them, you actually make your widow go up. They are our children. They are children of God. God is asking us to go out in those streets. Get those
who are staggering under the influence of alcohol back. Naindi musesia ngiwaisu ne kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo utungia muvea nundu wa kwithiwa waendania na ituvia mwanya kwa onde alamailia Vilingi wa Mauvoo na Sharodinda anono watwalila Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith MAKENZI wa mutunga niutia moko ni make Erastus Nzomo ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa kiwio kiseo.